Machiegni kendo, duond bura mar chama cha Uzalendo dwaro mondo tim mapiyo chenro mar yiero commissioners mag duol mochung'ne yiero pacho ka IEBC kaluwore gi yiero moko madundo monego tim. Koloso e gwenge ma Kwale, jatend duond burano Richard Onsongo owacho ni nitie yiero mag MCS 5 e od bura ma Kwale monego tim tok doho fwenyo ni yiero margi notim ataro mar chik. Owacho ni yiero margi nokorango riwruoge kaka mag rowere, kit chwech kod jogo manigi ng'ol. Serikali through president wetu Ruto waharakisha haraka sana IEBC iwe constituted because kuna by elections nyingi sana. Kuna ingine kama hii ya Opiyo Wandayi ambaye amekuwa waziri saa hii. Hizo zote mpaka hizi hawa nominated watano, tuletee nominated wengine. Kwa ile list tunaomba strictly wale watano wawe replaced na voters wa Kwale. Bado hawa nominated MCAs wanaendelea kusafu na wanakula mshahara na wanafanya mandate ya oversight na kazi zao illegally. Sasa sisi tunaomba Speaker of the County Assembly ya Kwale hatoe hao ma MCA na ule mshahara wamekula karibu miezi miwili, sasa unaenda mwezi wa 3, warudishe, kwa sababu court order zilisema hivyo.